Munini wa ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi Nyaga Muisiraeli ni ariritie ikuo bia kuria bira bikuoneka muno kiri antu arume bikiringithanwa na bia antu aka. Muisiraeli augite thina yonthe ni kwithirwa antu arume batithairwa bakihariria mathina jao aria boritie bagio chamba bwa kwariria kiria bagukurukira na kinya kuria mwingi kujukiria na urito ontubu. Mati Mugambi gatuechio atiri murugamiri kanitha cia Kathoreki kiri gicigo mbunge kia Maranda gitari Peter Gichunge munthi araunjia thiri atongeria bara twathurire ibaukarania kwega na ibe tikirite kuritaniria ngugi kwega na riu nukuona ituretete mheshimiwa Kinuthia imaitio tewekami Kaburutia niaja thecede Kinuthia arira ni akwenda kwaria na Kaburutia. Gichunge ariuga ntongoria ni batiri kugwatanira kwa igathiri na ikenda bakaomba kurutira kariwira akiraithagiria mpagaga na nkinya nkujanio ire irathiaga na mbere kaunti ya Meru. So what we asking ni antu betu baitirwe ngugi kwega with a lot of peace na tukare kwega na tukirombagira kaunti ire inari ya neighboring ya kwa na renti ya riri tukumia Yesu Kristo tukigitaga atia tukimirombagira ikare nayo na thiri baombe gucokanira MCA na bao nonto bani yanko boritera ngugi naja mpanite nja ndanaja kaigwa Joshua Kimbira ikaunti gwita kwega uriciria ndaumba kuboritera ngugi. Gichunge ugite botarombi bathiete na mbere kurombera kaunti no kenda mantu monthe maomba kumaranira na mothi na mbere mambiria ndiboritera ngugi nkenete so ni utukugao anto bagwatanire kaunti ire inare eto bagwatanire kinya batu tuganira atuba support fully tukibarombagira kenda bomba kugwatanira tariu utotije kurirwa gavana wetu ni akugeria kinya we kubarombera na kubagwatithania. That is the way we are going next. Akithirikiria na kathite munini wa ngavana wa kaunti ya Meru akiugaga rwaria rwake rwa muthenya wegoro rurari rwa kugwatithania na rwa kuira kaunti ya Meru na mbere. Goro turakenire muno nonto deputy governor wanao araririe bwega muno kana gutaigirwe araririe bwega muno arauga gatugwatanire. What we are asking, let religious leaders be respected. Let every leader be respected. Tukina litangoge bwega tisasa kana kwibote gwetikiria Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.